отзыв одного депутата «Единая Россия», почему не пускают, и я очень даже сильно удивился, что прям такой прямой ответ был, поэтому давайте, ребята, вместе послушаем. Властям Таджикистана, с одной стороны, стоило бы беспокоиться о другом вопросе, что их соотечественники, к большому сожалению, оказались замешаны в таких неприглядных, это так очень мягко сказано, трагичных событиях, которые произошли у нас в Крокус-Сити. Поэтому неудивительно, что с российской стороны сегодня усилено внимание к тем лицам, к тем людям, которые пересекают границу с Российской Федерацией со стороны Таджикистана, потому что мы не имеем права повторить тех трагических событий или не имеем права допустить повторения тех трагических событий, которые у нас не так давно, к сожалению, состоялись. Поэтому нашим таджикским коллегам при всем уважении хотелось бы посоветовать присмотреться к своему контингенту, который едет в Российскую Федерацию. Понятно, что никто не застрахован, но тем не менее вопросы должны быть в данном случае не к нашей стороне, а именно к тем людям, которые, к сожалению, не всегда со стороны Таджикистана с добрыми намерениями к нам едут. سلام دوستان، شما خواهشی کار در شرکت وایلبریس و اینچنین بیزنس خود را کشودنی هستید اما معلومات ندارید. میخواهید که یگان شخصیتی باشد که تجربه کاری داشته باشد، پس مشکلی ها برطرف شد. شخصی که شما در روی اکران میبینید این یک دوستی ما هست که فاضل نام دارد. طول 1.5 سال میشود در شرکت وایلبریس بیزنس خود را کشوده علاقه پیشقدم ترین انسان هایی که در شرکت وایلبریس کار میکنند میباشد. این برادر کورس خود را آغاز کردگی هست. کسانی که خواهشی کار کردن دارند، خواهشی درس آموختن دارند، خواهشی معلومات پورا گرفتن دارند، به همین رقم های در روی اکران بوده مراجعت کرده میتوانید. فراموش نکنید از نام شبکه کاروان عمر حتما سلام گید. بر شما باز هم نرخ کورسش را ارزانتر و قلایتر میکند. تنها از نام شبکه کاروان عمر از نام ابو مدثر یک سلام گید. تمام.